Bokajana long ki ongdung ita bheta thangnat aronalo avipin pensi sai klembom. Karbi Youth Festival ahut ke claim kadam kachapadu katuma phan KCS tiripia maya hinpen karchu lapen kachiki mo sai kedeng. Dolamara Bapuram Tobiarong along Bongkrueso Kelong. Karbi Anglong Live Prime Tama Birta Longpen Angton Birta Arjik Tha. Bokajan subdivision angkang Lahorijan pen Silonijan an ke ongdung ita bhetado. Poe phetsetami ke ongdung ita bheta along bangke thangnat aronalo ke choklim kabi pensi aningkan penta ita abiha nang klem pomsi bang pomlo bonta Karbi Anglong Autonomous Council atume hin pen thangnat akang sai thek bonlong lelang isi ita bheta selamji pulote sonkoan aronalo nangji lage kachin nangjia bang akenang so athela da Karbi Anglong Autonomous Council pen trading license deputy commissioner hin pen NOC State Pollution Control Board Divisional Forest Officer, Wildlife Warden, Director Geology and Mining, District Agriculture Officer Pendanglo, Lapanamparta 646 Bricks Kilns Regulation Act 2010 ating pen PWD Executive Engineer PWD R&B atong pen Chingwai pen NOC Pinder Aphimatike bangso ita bheta in Pulongle. Bonda lang itha Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum ke lang ke pangkrejo pini arni arpu ki dotum Pollution Control Board Taxation Department lapen parta Agriculture along le chini ne tovar ka chikoino chini ne pin lapen child labor sapumsi sai ke bakem chongpro chongjam si thek ponlong no Jasimet Karbi Anglong Autonomous Council te exercise kamatum ke lang ke pangkrejo thangnat amidu ki pinang kabe pinpensi cholong bomlo nono pora hor bangke langdamlo pulote kedamtang mingkrenga pora hor kaselang pona ita annamsi bheta long tot lunpensi tangka chodeng ponlong bomlo jongsi KAC atung langdumpen aronalo kabia tumaphan in haponra aron ke choklim pen midu pasipi pona sonte KAC long midu nang bajilang bonta Bokajan subdivision angkang Lahorijan khatkati Bokajan Diopani lapen Silonijan malongpen pangrom pet long inkoy susia ita bhetado bonta lasong long pen ki ongdung adina long abang ke thangnat arona loawi lasibang soputha KAC atung lang pangching pona sonte mesenji Bokajan tenanan terang Karbi Anglong Live. Kedamtang jakhong ni phai ingko erni Rasinja Aklam Auditorium dong mokagalong Karbi jutang asong mati KCS tiripia maya hinpen patirpi ponsi kedamtang surikresir kebra trokner kebra isi pen surikresir kebra troksir kebra isi aningkan angbong KYF mane Karbi Youth Festival ahut ke claim kedam kachapadu katuma phan kar chopen kachikima mai padopon Karbi Risurimsu rong ajay surihini rengko repli sertalin katalon pen pachatonsi Karbi jutang asong tiripia maya tumpen patiu piponsi kedamtang surikresir kebra trokner kebra isianingkan ingdeng troksi dongka chingthualong lapen kedamtang surikresir kebra troksir kebra isianingkan ingdeng kre troksi KYF Rasinja Aklam lalong ni adimalong Karbi Risurimsu rong ajay katalon ahut ke claim kedam kachapadu katuma phan karcho lapen kachikimo asai kedengpon Bangso ahut Mirjeng Joy Singh rongpia phansetami alang ni karliar ni pen pacheton ponsi kachikimo ajay mek dengpon lo Karbi jutang asong tiripia maya maithu Chandru Singh kro kachari pona mayalong kongchumbang Buddha Singh rongpi kacharab dunalong alohia manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rongphar teke langjun jet KYF tirika maya maithu ke safti mangatum pendangla penanga manpeng kedo jutang kacheng honpar pigabang phubang phetum jetong don kedamtang Karbi Risurimsu rong ajay surikresir kebra trokner kebra isianingkan dhenta gharadalong lapen surikresir kebra troksir kebra isianingkan Rasinja Aklamalong katalon ahut kiklem kudam kachapadu katuma phan karjo lapen kachikimo asai dengponlo bangso ahut KCS tiripia maya maithu Chandru Singh ko hinpen ke khanpon lake kedamtang along kaprek adim
Karbiri sunimso rong aje katalon kadto kabe long kre ke thom adimalong ke claim ke dam kache paduga tum anaphanta adimalong palisi archu bom bang bomlo la so teng pensi daga bangke long pho anang choklo pusi thanpon anpata kebangji ningkan surhini reng kore pli ar ko echeklo tara lang solong KYF sertalin aningkan karcho katalon ki padu jehut la puson thathaksi bang suri isia bang khubang khetuma phan karcho padu ponji pusi thanpon Hinten kedeng pon Karbiri sunung sorong aja kedang tang haroke sirkebra thokskebra plipel haroke sirkebra thokskebra ke thoman hala bangso rong aja ke talon al karbian long along along ke talon dam sila so teng ben pini ladar sinja aklam along bangke lahan lo 1981 aningkan 7 ang deng Karbiri sunung sorong aja ke talon maka cingkula lapen 91 aningkan dagra sinja aklam lo 17 Karbiri festival hala hini Karbiri festival Karbiri sunung sorong aja kacu ke talon lahut pirika mamai pencenglok ke klaim ke cepat duga tuma fansi kiri amai hinkan ke kacupon tapi ke cikimopon dan labangso ke cikimopon angko kelahelo ahok ahak Karbiri sunung sorong aja ke kado kabe rong rubahlu kedo jutanga cengona korte injira tulong sinang cito dunde poson tang kutoy pinian Karbiri sunung sorong aja siap tabin kartu katamon pon angdengan lele dia polo pasti rong rubahlu kedo jutanga cengona korte injira tu nang cepat dugdun kaya jutanga pan adinang pidun kaya posi pinian bang ini tempat cupomong dan Karbiri sunung sorong aja siap tabin kaya cupomong ko laso pan sini dun pindah bang swasta yang deng kedeng ko Haro kali lah, non angke leji, kau rapi. Apa yang thang ciklu lo, tebang kita non bangke, arko ya ciklu krehi leji cengpon po. Sila bangso sertalin kar coba talon ponji pandi di rumah kemang galah lo, je karbia jutang jubat, karbia lama ki, karbia pindeng sumpot, pirit adang along. Koson je kengkam keciyo, pirit catai long kini dunji ma. Hala bangso ponji ibu kecisi kondo, la si ili muhetan ini namni lo, si India Presiden Bharat Rashtrapati fansi penang lamangso sertalin lamangso apondo la penana ba ke bangji fansi angring ba ke 80% man si green signal long la penke la hello hala bangso aro na che hutsi kada itum mi hangira ba hawar kedo kei suatum panan itum chuhang ponpo kei suatum ana jutang juba rastron kan chenglok ajutang la tuling kan pon chenglok la indiang bong kei bari matong phan ke ponje phan se jisi pondo sinonan ni lim chitang mo malan ta biang long termas council asli yang makai tulung hang pan chenglok alami kan dawa ajil puji piatum Karbiri sunung sorong aja serta lengkap juga taman ponje phan non an alam litum kanang disi nang cedang dum dode sang se sang ji di thekong sinili mi arong pik jela Karbiang long termas council kerapen kar et pensi rong aja bangke serta lim mangke acu taman ponlong pu bisi ni ke pakai binci long pergi thomlam ji pinyan long powelang lapen bangso hut aluhi sarpo man pen ka chophapon ji laki India President aphansi chophapon po lapen lahai asai ke klema long jakong horang bidi sore ka cherap tunapor Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang anpata Karbiang long Autonomous Council aphan ka churu setami pajirpon Dogmoka pen semsing inti Karbiang long live Nonapor munit pir thelong nangjar bomapor ahut marat mareng votek woso penchenglo asona marat mareng apiatum kedo ke thagat hai kabe bomajok marar apido an setami munit atuma dungarai ansi nangchepa chong boma sonsi nangdo bomlo Lasonsi Duar Baguri MSC constituency ke parlo lakhahini dola mara bapuram tokbia rongalong kido Karbiang mystery atumpen toda porphainer kebra chiti mapor malom bongkroesu ejona phan langroyalong langkepon thekdun longsi pajok dunlo Bangsopi bongkroesu phan Lokhimon ashramalong kido hemphukuru madan aridengsi pipa jodam thulo Kuru madan arideng pen ke thonda na bangke alang li inut marat mareng apia phan kang khon par pika bang pupu chini pamni pena joksi mystery atu ben alang nilong thondam koklo
Bangsa bongkroe so kipi kipa jerda mahut kuru modon kapin khadana tengpen adung het ke do dolamara range ingnam rai komasai hemalong thondam thusi dolamara range ranger dhoron terang pensi arona tengpen nangchi pare deng dun longlo lapen puthot rescue center an thondam thupu puta lamcha nangchi pidun thu news report Carbon live Kedam tang jak hong ni phai pho arni pen additional director of sericulture atum pen voreng ang hoi kapak lang ponalong plakvi plakwong avidet nang ji pusi pini Carbon Nationalist Youth Council atum pen additional director of sericulture asahemalong pin puralo kapajodam Kedam tang porahut Carbon long autonomous council asakam kedo analong voreng ang hoi kapapling ponje phanpura sat lang mate interview en ponlo Bonta, Carbon long autonomous council long ke doki thek dingatum adon arab mate chichini che thekben danglo aron ri pen voreng ang hoi kipek era puthak kidam tanga pora hot penangan birta long thek ponnong do lasi non Carbon long autonomous council sericulture saikam additional of sericultural hinpen voreng ang hoi ke baplen ponji phan ki hang ponalong abangke a hot pen lapen sablang ki unduna tuma phan veksi voreng ang hoi pipaje ponan jipura pini KNYC atupen additional of sericulture saheman palidamsi pinpura lo pajirnam Carbon long autonomous council ki parlo prek jamasai kamalong voreng ang hoi kabapling jia phan hang setami KAAC long ki do ki thegini natum amit hang adona rapla pen chichini se thega tuma phan kachipi aditia jo Carbon long ki do lo ki theg ari sue jana tum ki moru mate lu chali na son mandet lo lasi KAAC atupen la soputhak ing ton ponangpo किटी बन के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सेरिकल्चर एंड फैसिलिटी डिपार्टमेंट सिटी दांजो इनके दाल तुमने इसे अपॉइंट दो ये तुम अपॉइंटमेंट के सी पटिंगे लोनी निजी के अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट should be on the basis of the merit list lapen the list of shortlisted candidates should put up number 4 bang ke exhibited the final score sheet if required number 5 bang ke appointment of candidates should be according to the vaccinist and as per the notes of vaccines disclosed as advertisement notice and beyond the number of vaccines as shown as advertisement notice. Number 6 bang ke video footage should be recorded during the oral test. Lalu itu makin nang ke. Nanti tuh thek damlong mara bang so jauh thek ni kote. Kedanta kan dan itu thek nang benda cini pandang lo je kidub ke bode tuhan bang ke atwara wesi la ke plan ki phi tuhan si atwar bang dubang lasi lasogen bang ke nepotism bang kawer ke naso Nilidong bangso apin pura lo ki pajir dama bangki bangso avoreng ang hoi ke hangalong merit list sa tengpensi piponanji at hima kedam tang pora hoda bangke thek save se kame ki duk la atuma phana bangke thangmat ke lang pona besi ke plan ki phia tumsi cherai et pusi pherang kya thingnu ningjepong nepotism power nang ji puthak nili company additional director of sericulture office la memorandum isinang pajola memorandum nang pajo nang ko kirang ko theke lalo nepotism ahin thepik nalang council ko chari yen nepotism ahin pathepik la si power nai kusi nili ma ke mang pensi pini isi memorandum isi pajo la bangke lala nani tumo theklagi ko kirang nang ko atheke kirang nang ko theke lalo je department tin tani pun nan thekdam ponang lo je flag bang bang thepik lasi laso flag bang pa udani consider tungga batai ke chon de bang lo job punon ba contract sector hin punon ke flag bang thepik si council kachari tumang ke development beginning jebam lasi dang si development nang ji pute kiduk det ke boy de dari so jang tunan abar sa ki ponang ji News report Carbon live Ini prime time berita kita ponsi kang tonik lang